Salam alaikum. Nous on a de thérapie depuis Conakry, le 18 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, partout où vous êtes dans le monde, vous êtes sur la page de l'éveil. Nous on a de Saudani. Mais andi dina yo menen salmina on ko ka wondo hande kadi hidon ka derol nawna siddi derol di itagol derol pinal derol gandal derol spirituality meden salmina on meden weltano on meden jarna on kala won be me windande kala won be heble nafoore video jamen are ko dum hulande amende c'est qu'il y a un changement mental, c'est-à-dire non bana adama no mi jorta non o wawa waylude ko moƴƴa ko fi won ɗum koko wonɗa miijade kon wonuɗa hay koyɗi ɗi hoyɗata ɗin no hummodiri e miijoji maɗi koyɗi na goɗɗum go ko film on non si a miiji kadi o hunde si tawi nde moƴƴa ngande ndin waylay ɗum ɗon waɗa image ko ɗum wiyete koyɗi c'est de la pure spiritualité ko ɗum wiyete roue. Merci Saliou Bodje Balde Ba Marwan, Sanou, merci. Binta Diallo, merci, ma soeur. Pita Timbi, merci beaucoup. Notawa non ko ni sakkade yimɓe ɓe famgol la spiritualité ɗi dinaji. Notawa ko ni sakkade yimɓe ɓe famgol aduna on no duwa yi'irede non ɗi nediji e ɗi aadaji bonɗi. Voilà. Dina kan inshallah ko addi dina kan c'est juste pour une libération, c'est pour te libérer ko fi wadgol ma dima wadgol ma rindu ko dum addi dina ko andi gol ma Allah no jonnuma goddum ko wiete choix bani adam. Malheureusement waylama wadama dogma wadama feddeji wadama reedu wadama nyamirdu wadama mo kala e hulbi ngoya. Merci Diallo Fatou Mata Binta, merci beaucoup. Ko ɗum waɗi yo Allah faabo en e leyɗele men ɗe leydi yarata yeeso si tawi yimɓe mayri on ga no ñami ga par ce que koko won ɓe wi'i koko wonɗa miijade ko wonata buye men ɗo si goɗɗum waɗi ko en habbaki voilà en ɗuɗata miijade ko moƴ ay tun en habbanoki koko en habbaki waɗi en ɗuɗata miijade ko moƴƴi e moƴƴere molanande no e nder hunde tawde e habbaki gandal no e mum pinal no e mum finagol no e mum andugol hoore mum no e mum mais ko ɓuri hewde ko enen ko en habbaki ko en miijaki tawle ko ɗum woni aduna ko e voyage wonɗen caye ɗe rewɗa e mum ɗen ko ɗen ganduɗa ko ɗen andidiraɗa e mum mais ɗe wonɗa yawde e mum ɗen a andaka ton a anda ko wonɗa tawoyde ko serti yimɓe ɓen ko jaɓuɗo e mo jaɓaɗo jaɓuɓe ɓen fiino continue voyage ɓe jaɓaɗi ɓen hatta e saare goo wona ɗon ko ɗum wiya ɗum plantagol yimɓe saare ɓen surre ɓe halke ko ɗum woni o wullitagol a duwanoɗo feƴƴude a hoɗi a duwanoɗo feƴƴude yahana saare ɗimmere nden an a daakike merci. Ceerno Mouhamadou Balde, salamu alaikum wa rahmatullah. Haray ko en goto. Merci beaucoup. Partagez le live, mettez le cœur. Vous êtes sur la page de Naouna Shelby depuis Conakry. Ah, là, c'est bien dosé. Partagez le live, on va commencer. Merci Joe Diallo, merci. Ko wiyete ko spiritualité ruhu yanko a wawata humpitade fi muɗum a taƴitali ko wiyete yiite c'est impossible a wawata andude kon ɗum spiritualité so a yehi ka qur'ana no laaɓi
allazina yu'minuna bil khayb ben gomdimbe ko wirni. La spiritualité ko wirni ko ko du rento e wigol kaari no gomdini iden heewi din haalaji kamen do kaari no gomdini. Gomdinal ko nder spiritualité jeya, ko e nder hunde tawde ko hakkunde Allah tun e wonɗo on andi. Min miɗa yiya hoore an ɗo hande miɗa gomdini tawa ko beppale gomɗinal ɗum noon ɓuri wulɓinade. miɗa yaltitande masha Allah gomɗin hara komi naafiki hara hay min mi anda. C'est là le danger. Ko ɗum sahabaɓe nelaɗo ɓen alayhi salatu wasalam ha buy e maɓɓe faati ɓe dogayno ɓe yaha ɓe lando ɓen ɓe nelaɗo sondotono ta sona mi naafiki mawte enen gonto wonde mi firlito ɓe sahabaɓe ɓe nano ton inde mum ɓe woɓɓe mon sikkata ko malaika. Ils avaient leur côté négatif. Atto ɓe arde ka islam hay ɓawo ɓe arde ka islam hiɓe jogii leur côté négatif. Donc ha ɓe faati buy e maɓɓe no maapi si tawi wonaɓe naafiki tawi wonaɓe fek. Ko ɗum wiyete la spiritualité ko suuɗi kon. Enen kan en heɓino assurance jeeyagol men e fedde jokkugol men e woɓɓe e ceernoɓe en sikki en daɗi en sikki en naati aljanna. Alors là c'est un danger. Goɗɗo wawata ko ɓenta ko self discovery par ce que yi'itagol ko be rewa e tawo e tampere. Par ce que sa ari kanna ɗo société mo rewata mum on waylete formata e gurdam maɗa ɓe ittete ko a bane adama ɓe holle ɓe waɗine ko a wona. Donc ko be adineɗa ko be rewneɗa e ko wiyete kon taƴƴitugol yiite fiya wawa wadde chef discovery yi'itagol be goɗɗo janfoma be goɗɗo wujje be goɗɗo fenane be goɗɗo mo halfinotoɗa e mum ko wiyata ko enɗan ko ɓurɗoma ɓattade ko partenaire ko diina ko be mo hooliɗa yaltitane ka a miijaaki ko ɗum woni taƴƴitugol yiite ko yi'itagol. Mais enen ko ɗum woni waɗa hande nayo waɗ nayo duwaka si ɓe inni duwaka fikkay honɗum tampine e ronku andude koye hombo. Ene si goɗɗo andali ko hombo honɗum o wonata koko o wonata. Mo landike en ɗo joni sa fotti ɗo joni goɗɗo ko a hombo baba ene ko min kaari wiɗɗo kaari nokkel kaari wona ɗum ko goɗɗo e goɗɗo jooɗi suɓi inde jonnuma. C'est pas ça. Si a yaltutuno e famille go ko inde go ɓe connaynoma ko goɗɗo e goɗɗo miiji ƴetti diina inni ni si a yaltutuno e famille go na ɗum wonata andi wona ɗum ko goɗɗo e goɗɗo haali nanuɗa wonɗa ngol leñol ko ɗum ɗo fof ko ga luɓaɗa ɗum koko arduɗa kon ko ɗum wonɗa kon ɗum ardudama a ardali inde ma nde a luɓa go goɗɗo welti amma o jonnuma inde nden sabu suɓagol ma o jonnuma inde nden sabu suɓanegol. Leñol c'est la même chose. Buyno e leseede mum buyno wiiti hoore mum hande koye ngol leñol jeeya mais ka haqiqata ɗon ɓe jeeya ɓay ko ɗon ɓe ardi ko ɗon ɓe ardi baba maɓɓe koye leñol go jeeyande wonno ɗum ɗon andaka kaɓe jippori ɗon ɓeɓe tawi ɗon ɓe woni ɓe. Donc wona o ɗum wona ngal gandal wona o diplôme wona on licence master doctorat LMD wona ɗum bappa
ko goddo arna kuma jonno ma dum wattuma ko fo ni jani e kan ka me mi tere ko ngandi wona dum wona anden fedde wona nan ko honno konno ngarduda e mo konno ngarduda e mo ko bani adam c'est tout sa andi ko adum haray andiki anday oda kadi ko dum atto a wiide mo ko al yahuda ko nasara ko sede ko leñol ko macca ko kuru anday ko wonuda kon an e oda hidon kafi neddan kaku nguduwa do sendo dada himo mari hakke e hoorema hakke neddo ko dum nelaɗo alayhi salatu wassalam ñande ko ɓe yino mo wona julɗo fure mum no feƴƴine ɓe tooli hiɓe darino mana ɓe jooɗi ɓe teddini furemo ɓay ɓe feƴƴine ɓay ɓe anduno sahaba ɓe nanduno fure on wona jeyaɗo e diina maɓɓe kam ɓeyni nelaɗo menen men ala faamude ɗum ɗo wona kaari ni nelaɗo inni wona bani adama ɓenni wallahi ko bani adama e mayde lanni fo ange makko iɗon kafi gurda iɗon kafi mayde donc sa anduno ko a bani adama 99% de tes problèmes ara ndikki a andayno woy a anda ko nungaroyta donc goɗɗum arata dartoɗa ñentoɗa fufa fu no ko a bani adama anda ko wirde hiɗa e voyage hiɗa yawde ɗi koɗol ɗi feƴƴuɗa ɗi ko ɗi ganduɗa ɗi a anda ɗi hiɗa yawde ko tawoyɗa to wo machallah kono babba goɗɗo wiyama ko malaika o timo ko gandal goɗɗo mo andali taw ko o neɗɗo ɓe nama ko gando goɗɗo andali ko o neɗɗo ɓe nakodimo goɗɗo andali ko o neɗɗo ɓe nako joma jawdi ɗiɗo fuu ko e nder miran wiyeteɗo neɗɗan ka ko arata hoɗa e on no miran ala miran on ala ka dimo ara wona ka iman ara wona ka diina ara wona ka gandal ara wona ka jaw miran on ala ko ɗum ɗo sartini wondigal men ngal wawe ko ɗum ɗo sartini wondigal men ngal te goɗɗo jombi goɗɗo o sikka kanko je sa gollani goɗɗo woni gollo goɗɗo o sikka kanko jewma si goɗɗo laamike ma o sikka kanko jewma o diwina wonugol mira sa diwino wonugol miran a wonay ko a wona donc aray mayn ka yewtere men hiɗa duwa tippude e nder yiite ngen mana yiite ngen ça veut dire tout simplement la souffrance fiya waaw andude ko ammo donc wata sattu e ma woni rewde hoore maako sattindiji gono ton ko fiya iwkaɗaniɗa ɗon ngen yiite wiyetenge le feu spirituel kange sa yani e magge nge sunnatama kono noon nge sunnay ko a wona ko ɗo kam no metti famude seeɗa le feu spirituel le feu spirituel ndaare wono ɓaawo ɗo fewndo tawi ñaamomo sadaka ala si Allah inni yo yimɓe ittu sadaka ko ɗum arayno ñaama ko yiite arayno ñaama sadaka o annabi Musa alayhi salatu wassalam ɓay Allah noddimo ka fello fi yewtudugol e makko ko yiite mo yii on appelle ça le feu spirituel ok
jonno ngeyite do a yahay e magge no annabi Musa yehiri e magge no ya yite ngen hara taƴaaki ɓaynen non ya yite ngen to bosoko dogi yaɓani si dogali aata wulli to parce que o anda ko o bani adama ko a miijano waɗa ko a habbaki no wara a yahay vers le fait spirituel to discover yourself fiya andu ko a hombo ida moƴƴo yimɓe ɓe halke c'est important fiya andu konko wonɗa wadde ɗon na non duwa warrede ko laaɓi jeɗo tigi moƴƴi e ma don't overplay your role wotta feƴƴinti golle maɗe sa waɗani goɗɗo ɓuri ko duwaɗama waɗande haray kadi ko bonnere sa ñaami ɓuri ko duwaɗa ñamde mais a nawne sa jonni goɗɗo ɓuri ko duwa jonnede mais o wontante toxique ka dina ka maƴƴere ka yurmede ko kulol woni e ma yo ay people pleaser may en wi'i a tippay e ngeñeyite a souffrance le feu spirituel fiya yi'u hoorema anda hoorema waajoɗa hoorema ngen non yiite wiyetenge le feu spirituel kange nge sunnatama wono andirɗen non yiite e nge defirtange giiteli no ɗuuɗi noone kono hakke ko tahiren ɗaani ka diina si goɗɗo haali fi jahannama fo sukkay wala ko ngoy nge wonde defirde ɗo naatiri ni soy sa o hiɗa e magge bappa may ngen yiite spirituel nge sunnatama waɗiya giiteeli goɗɗo yiyata batte mum ka ɓanndu makko si ko woni tun nge sunnayi kala ko a wona komi dima kami mu'mini komi defete kamenen natata alijanna kamenen mari gonga kamenen ɓuri lappede kamenen jama jada sunna ɗum faɓɓitta ko ɗum waɗi si bana adama waali e yaasi le feu spirituel le brûle so yi bariru no feƴƴa nde ñande o teddinay bariru par ce que ka yaasi no walta so yi sondu o teddinay sondu so yi couleur o teddina par ce que ka yaasi ɗo no walta so yi nagge o teddinange na noon fere hande kadi bana adama wawɗo makko si bana adama yehi kasso o teddinay mo ala mo wawata si bani adama toñama so yi toñe o anditay ɗum ɗo ko toñe si tawi wona huɗaɗo o jaɓata ndare Paul Kagame Rwanda ɓay o laamike kanko koye toñe o rewna ko toñe o haɓi o ari o laami ɓay o laamike systéme wonnoɗo e leydi ndi ko sifi an systéme woni leyɗele buyande c'est à dire diina kan no ƴetta waɗa diina état diina kan ko yo gollan état on ɗannina yimɓe ɓe ma hulɓina yimɓe ɓe fii yo deƴƴu mais innano boni leyɗele buy ko non gollirta leyɗele bus par ce que ala ko haton jinni fii yo deeƴu hewtiti lamɓe bomɓe andi lanɗo bonɗo bonno yiɗa sonko laaru ngujjo yiɗa sonko o yiɗa ndaygo o yiɗa sonko ɗum waɗi ñalorma ɓe ɗuɗata wujjude ko tuma niɓɓiti deeƴi ko ɗon ɓe arata awa laamateri bondi kadi ko non gollirta donc ɓe ɓe ɗaɓɓa ɗanninoɓe ndayguji ɗi ɓay o laami ke tum ɓe ari ɓe ɓe holli mo ko honno wonano gollirede e ko honno kanko faala ɓe golli ko honno ɓe wonno gollirande kanko noon ko toñanoɗo o ndaari o tawi jaka toñe wonnoɗe rewde e hoore makko ɗen hino nene majje e baaba majje
Allah waɗi o inni ɓe resansu kala églisiru kala coociru arnoɗo ɗon holli anni kala juulirde yimɓe juulirde arnoɗo ɗon holli anni ɓe windi 6000 église ji guluje jeego e sifa kun leekum kun yiyata ɗon Rwanda tawi 6000 église noye mum juulirdaji temede recensaɗe des espions c'est des espions hontuma jaka ɓe waɗay ko wiyete kon espionnage an hiɗa yawde juulugol ɓaawo yimɓe hiɓe jentadema ɓe feƴƴina ils sont contre tout o inni fermanelan ɗiɗo ko ɗum waɗi so inni fermanelan ɗiɗo so parce que le feu spirituel o rewi e mum o andi ko hombo o andi ko bane adama o andi wonaɓe tooñede ɗi église ji ɗi juulirde ɗo ko yimɓe wawɓe wa makko o landaki koye diina honno ɓe jeeya ka hantaɗa yibre kannan ɓe fafata ko leñal hanga o inni ko mi bani adama wonanoɗo tooñede ɓeɗo kadi no tooñede o inni addanelam ɓiɓɓe mon ɓe o fermi juulirraji église addanelam ɓiɓɓe mon ɓe par ce que kiikalaje nen ɗen ɗon kallanni yoolade ɗum ɗon sansata si puri tawdi goɗɗo e jikko yaada en addanelam pay koye mum koy min loota mémoire maɓɓe on pete min yaltina ɓe o ñoogu gurdam beppale min andina ɓe diina wona fi akira tun ko fi aduna kadi ko on aduna wonɗon yiwde hande ka maɓɓe ɗum wonɗon yiwde hande ka maɓɓe ko on aduna wonɗon yiwde ka maɓɓe hiɗa hatojine ndi Allah abdan hiɗa hatojini e cellal hiɗa hatojini e sécurité hiɗa hatojini e laaɓal hiɗa hatojini e suudu labar na kamɓe tum fodde ɗum wona tuma lanɗo sikki ko jama on jonnimo kon o korte woni ko ɗum kamen ɗo gonna way anana ɓe inna laama ga edema edeno la ilaha illallah lanɗo edeno oy no yo ɗo yetta seɓete quarteje no inna lanɗo o winda lettre ha o gayna o inna edeno 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 la ilaha menen tugi ko e ngal non wo men heɓi ndiyan e robinet wono jangɓe nene jangɓe meme au 21e siècle préfecture heɓa ndiyam e robinet Conakry heɓali ko kamɓe heɓata may ko honno bani adama mo wawata changer nde gurdam makko ɗan ko yahugol e tampere nde ko yahugol e ko soñjande il faut s'exposer à cette souffrance ko hatta enen fayda jangen ko hatta ɓalejo janga ko par ce que humpaka goɗɗo wawata jangude goɗɗo wawata jannude bana adama si tawi ko wonɗamo jannude kon wona o humpaɗo e humpaka ndaru ka diina arɗo no ɗaɓɓude ka hunjo ko janga duwawuji jani ka ɗaɓɓa heɓa shahadaji kayriji diplôme ji ka ara kañum kadi gutta yimɓe c'est tout mais o tigi humpaka ndaru mécanicien ɓe ɓen ɓe goto ɓe humpaka ñande wo otoje kese no yaltude mode mais kamɓe ɓe humpaka aduna o yeyno acciɓe ɓe jogii mardoŋi tun hiɓe ɗaɗi a wawata jannude goɗɗo goɗɗum ko tawata o humpaka lamɓe men ɓe humpaka ganduɗoɓe men ɓe humpaka ɓurɓe maɓɓe naɓe fof ɓe humpaka ndaaro école ji ɗi ñande wiya gandal lara e fof no welti kumpa ala ko kumpa addata ha goɗɗo waɗa recherche ko kumpa addata ha goɗɗo janga
Humpa kari tafi o kari o arabujo do firi qur'ana o firi rimoni yoni wadi tafsir ibn kasir wadi tafsir kari wadi tafsir kari yoni ko dum ka yida yo jarna kari make karam ko kari ma an konno wiuda heda jogi deftere ne jungo ma ko wonnu yiwda ko wonnu faamuda andi ko dum naata be yiite naato yo be yiite buya tawe no jodi no en be maki be wi malaika be lan an konno wiwnoda be wi be maki ari men loina ari men faaman be wi no men ari men jokki ko honno benna mo an ko honno komi kari mo biddo kari wadi hakki ko honno na bani adam na mo bani adam be maki be wi be fon on kadi ko honno bani adam ka honno ka nulada kambe kadi ko be nulada andi ona kambe toñu ma ko an toñu warba ayino inde mabbe ka qur'ana no miya nelano mako no ko beedo wacci ba makko ko jokka ono beana kanno darna hore ma ko hanno darna hore ma anga wondo nyamde maro nyando nyande da sukkude jakko dammo ka goto jodo jakka dammo hakkile mo wona goto yande mo wona goto an wondo walade suudu no wuli do e wentude sibe natan dam e neddo walida e ombata bafal mo da sukkude ngurna mun ko goto an neddo mo ala pippir jonnetedo immorde dama terima e jonnetebe social je gordo an be ko goto kanno janga qur'ana ma donc may ça nati dans la spiritualité ko duwati wadi ko thérapie c'est très important parce que thérapie on sunnay kala ko awona no way jon sa jetti jandi andi jandi ndi piji bu hare no e mayri no kasara ndi korni tuni no e mayri goddum no bisi ton ko wona jandi ma kanne fi yo laabu il faut du feu sa ukki yite ngen ko laabi kon wona eda ko wona ko laaba kon wona en gufo e hen ndo ya ko laabi ko luttale ko dum wadi da haton jini e tajjutugol yite kono non ko labbinta en gon ha wawi parce que darol gal si laaba yitota ndiyan si de yali dal laaba yitota jon non ko labbinta kon filtre jidi en valaka anani ko no fuddo halugol to wulla andu halalandi anga fuddaki halude a wulli kono wadi baba kono wadi nene a fuddaki halde kono wadi a wulli wata sikkude bay mo wullude imo mari gonga dum ganna jampi boy e bi wulla wobbe gadi wulla din gondi wallahi mo mari gonga gondi din ko faala ma wede min mi changeata aduna parce que mo wi'ay woni mo tonya ko non mo wullinde acca taw ha nyaawe si nyaawa ma gayna ma fiu a jonnita ma gonga wala yurmede dum don den non kondi kadi ko gite de wullata na hunduko ko nakine de kono nyaawa kana wullude andi sa yi yawmal gama ko yite wonda yaw parce que ayi woni Allah da tonya Allah inna mi nyaawali min mi nyaawali c'est que David na tonya awana banela mo sabbi ton may Allah fa boy bana man hato jini e cellal patanu man hato jini e jawle bana man hato jini e giggol bana man hato jini e weltare dido non fu miran kadi doa arde di wona don ko don bani adam si a sellay a wona bani adam wallahi a subay no nyaamira
nde kulloy koye jaɓuno ko koye kulloy e koye ɓuttini ko bani adama sali bani adama yaaga boddi no yarata noon ko noon yarata noni heɓirta ɓikkoye noon ko noon ndi heɓirta noni ñamirta noon noni nangirta noon ndi sansata fi ngayu kañum koyo ko peɗali koyo cowto ko bani adama ɓay tun himo suɓina mo faala diwde neɗɗankaku yaaga si tawi a heɓa jawdi ko be wona bani adama la simplicité a wona e bani adama na wonde en ala heɓde jawdi fopp no heɓde jawdi on ala ka hoore leydi ɗo mo ala heɓde kaalis kono no serti en c'est la gestion ko fof noon c'est la gestion kono wonde en gériri noon ala mo ala heɓde mbulu ñande o ñande Allah jonnayi en awdi imo yuppude ndiyam imo weƴƴiti leydi makko ndi ko jaɓuɗo remugol sanga ka dowa remede e tani woɓɓe no wi kañum ko lampuguerto woɓɓe no wi kañum ko barajit woɓɓe no wi kañum ko barkinaɓe hoɗo ko ɗum sendi en oɗa joma jawdi vrai sa na joma dépense de joma jawdi vrai sa ndaari mo a tawi ko bani adama il est très simple mi yaali ko weli wondude ko weli yewtudude ko weli naɓdude hewti joma jawdi ils sont très simples mais yidugol maɓɓe woni probléme ko kulle ɗen taariɓe ko ɗum waɗi yidugol maɓɓe no satti mi yaali ko weli yewtudude hewtidi lanɗo mais koko yidugol e maɓɓe woni probléme mi yaali ko weli yewtude gando vrai gando haɗana kopijiri nde simɗa haalde ɗo je parle de l'authenticité ɓe newi ha par ce que yiɓe andi ko ɓe bani adama ala ko mari giggol hewtiti neɗɗo bana sa jaɓi wongol bani adama a wonay giɗo a sendodoto yimɓe ɓe ko moƴƴi ala ko mari weltare hewti bani adama kono bappa ɗum ko diina haray neɗɗo siɗa faala heɓude ko faalaɗa kon hiɗa duwa foddude e muɗum ɗum ɗo kadi ko gonɗo hiɗen faala gandal miɗa faala laamo miɗa faala inde miɗa faala jawdi miɗa faala maccuɓe ko jokkala gasi hiɗa faala c'est un droit ko an wino faala mais andu hiɗa duwa foddude e ko faalaɗa harayɗa foddi e mum par ce que sa hendike a fodda e mum a halka e hoorema a halka e nawna selli a halka e ɓengure ma a halka e ko iwtiri ɓawma a halka e foppet hinoɗa toon gooto ko ya rondo joni noon anga ko kilo temedere pesata hinoɗa toon gooto kilo wulura simfaya joni noon anga wonu kilo wulure ma kilo wuluje ɗiɗi ko ɗum wiyete confiance en soi ɗo wiyete estime de soi mi fellito hala kuyeji men ɗi hiɗen faala ko en vodda e muɗum par ce que sa wi hiɗa faala laamu no woodi laawi ɗi Allah rewnete e mum taw no woodi laawi ɗum wiyete formation fingol laamu Allah no woodi ka rewnay ma o tafe joni hiɗa duwa frotede taw joni noon ñaññewon aranol ngol ɗon he jalema ngo memi tun fof naniya awa fokkita hiɗa faala jawdi ko dongal ko responsabilité no woodi laawi ka Allah rewnay ma mo tafe fi ndin jawdi ndi faalaɗa jona ɗum nde heƴata e ma si wona ɗum si laawi daɓɓoy rewama a hendike ɗum a fodda e mum ara nawna selli gaynade si tawi ɗo koye ley koyɗe mami woni ma koye laamateri mami woni nawna selli ara gaynade nawna selli gaynade wawɓe wa nawna selli ara gaynade bande adnan no yaaji balejo no suusireydu koy balejo tun suusireydu portojo arabujo ɓe asiatique
wiyata goɗɗo gando si wona hara o gollali sona hara o golli golle gandal ɓay ɓe andi nambara mum ɓe noddata goɗɗo inde ko wona ɓalejo no susiriɗo ɓalejo no susiriɗo ɓalejo no susiriɗo ko ɓalejo wiyata goɗɗo moodi nani no wenni moodi kaari moodi ko gollal baba arrijalu qawwamuna ala nisa'i worɓe ɓen waɗama chauffeur ka nder famille capitaine kono baba si tawi wona gorko ko jeyal o yiyata ko min jeyi aɗon golle ari ko an jeyi mayto ko gebal Allah wonɗa ƴettude Allah winne ko kanko jeyi an ari kamin jeyi ko contrat wondi on contrat de mariage si o faalaka no wawi tortade hoore makko si an kadi a faalaka ene wawi accutude goto e mon jeeya oya ko woni gorko on sabu ko woni dépense de kon sabu ko wi'a kon yo kanko o dépense jawdi makko ndi e fende do ɓe nguure o jonnama capitaine yagal ko kanko jeyi bato o yawlandoɗa capitaine ɓe ɓen disboli foyu o bato ko an jeewi nami golla e woni baba bos ɓe ɓen noto yawlandoɗa capitaine ka l'armée innama ɓe militaire on ɓe ɓama ko an jeyi ɓe inneten no na min jeyi ɓe ko ahdi woni hakkunde amen fodde miɗa e ndin ahdi meɗen wondi mi yalta yande tumɓe yalta donc may en wi'i siɗa faala heɓde ko faalaɗa kon eto wona haraɗa foddi e mum sona ɗum wonay ngatira ngatalta merci Amadou Télémide donc si a woni konko faala si goɗɗo no faala wonde footballeur star eɗon andi o jowa e ballon si goɗɗo no faala wonde jiimowo eɗa andi o waɗa répétition ji buƴ si goɗɗo no faala wonde un vrai guitariste eɗa andi o tappay note o ñeñinay o pooɗay kerona propre kala ko goɗɗo faala wonde eɗa andi a etoto wona ɗum lande Michael Jordan landeɓe ko honto ɓe wonno si anduɗo wima sina ɗum heƴatano e maɓɓe woya yoyi wono e jangi wono mari jawdi wono labba cobote ande so ɗum adna si a inni hiɗa faala ko a wona no ando fi on ɗum a doga e ɓaamo a pooɗanto mawɓe ɓe makayno mo pooɗani ka gebal mum o rukay ngal a pooɗan yimɓe ɓe ganda non laamu gandal teddungal jaawu jama o ƴetta jonde a fottay e mum tumɓe ƴettata jonde mais si a pooɗani ke Allah dandu goɗɗo jonde ma fewno nelaɗo alayhi salatu wassalam hari lamateriji kad no woodi avec l'islam politique a tawata o naɓay gouverneur ɓe région ji ko tawata yahay gère fiyake jama on wono ɓe gouverneur ɓe yetton aɗa gère e police gendarme taxe impôt koto kacca fop kono wallahi kala pooɗaniɗo hendotako ko waɗi si o pooɗi kon o yona laminena okkarela waɗela rento e on fuu sala ton siɗa yoni ɓe mbenta koɗo wota dogu ɓawo konko faalaɗa eto wona e même fréquence konko faalaɗa ɗon ara e tawa ɗare jooma jawde wala dogude ɓawo jawde o ɓantay woni darja makko ha niveau jawdi ndi ara ndi tawa ɗum captage c'est à dire ko ɗum wiyete loi d'attraction hiɗa faala yimɓe moƴƴuɓe wota dogu ɓawo maɓɓe moƴƴu ɓe ara yaɓe taw hiɗa faala jawdi wota taw wonu nunɗuɗo wonu ademo confiance jawdi ko ɗum tun ɗaɓɓata hola ko honɗum waɗi jawle men ɗe
e rewɓe lamɓe men ɓe fof doga yawaɗa honto ɓen yawde ka confiance ka hisitu mo kala ko ɗon woni yawude lando asile sukkar tampereji may ɓeydo kono na on diplôme fenande de nangal gandal fenande de ɓeydo dans tes expériences konko faalaɗa kañum si yii a hewti on niveau ɗo ngaray taw may jonno si tawi ko wonma ko faalaɗa kon a fuɗɗike yiide ka gurdam maɗa ɗuɗɗin ɗum ɗo golle ɗe waɗɗa ɗe heɓuɗa ko faalaɗa kon ɓeydu ɗum ɗon multiplie ɗum ɗon kala ko wona ɗum ɗon ŋajjutu ko ɗum woni yiite ngen no laɓɓinde ko a wona ko c'est à dire ka dewgal ma ka relation ma ka ɗaɓɓere laamu ka ɗaɓɓere ma jawdi si hunde nden moƴƴirima konko moƴƴirima ɗon multiplie nden ɗon kala ko wona ɗum ɗon terto hawkugo ño hay ko banadama hawkumo yaltimo e gurdam ma ɓa yaddantama moƴƴere wona o nene goto sa yewti banadam si banadam Allah hollirima gañoma o gide maɗe a yirtika a wii kono ila ka wiiɗa ɗon kono a yaltika nder aljanna ko ɗum wiyete rajima naare iblisa ko honɗum hannuma ko honɗum haɗuma ɓay mi yamirima su jangol adama o inni kono kono a yalti Allah holle gañoma on ko ɗum ɗon o lanni ɓay wona kullumo waɗum wiya kana kaenga kana ka nenen kana ka nenya kana dewga ka ɓe kakannomo non o inna anna moƴƴa laakira weɗoyta gasi hono ga kañum welaniɓe ay ko an ñaawo mayn to ko woni gonga kan kadna ɗo merci Abdourahmane ibn Diallo mi andan ko non gonga ko woni gonga kan kala ko moƴƴi ƴettay tan si laato fof kala ko tawi koko moƴƴi ƴettay saa ƴettay tan ko ɓuri hewde yimɓe ɓen ɓe sikkiti ɗum ɗo wona fi hiɗa moƴƴi wona fi an hiɗa moƴƴi a fuɗɗoto gollude ko moƴƴi yalta kadi ko ɗoygol ma wona fi hiɗa moƴƴi ko waɗata yimɓe ɓen kon haray no moƴƴi e maɓɓe kamɓe ɗum kadi ko ɗoygol hey si goɗɗo innima modi welatala wota inno ene ɗum gaga boni andi ko wonɗo e fedde non wonɗo e fedde ko neɗɗo ɗaani si o waɗi goɗɗo ko welatamo si an a inni modi koko waɗɗalan ɗo ça me dérange welata o inni kisa koko boni non ko fedde woni mum andi fedde bloka e ngandi goɗɗo raɓɓin ina e hakkil kaka nokkure ka goɗɗo miijitotoɓe ɓenno to andi o wi'i koko boni non andi fedde makko ɗen ko ɗum wimo kala ko wona ko boni no waɗe mais a yejjiti ko waɗaɗo on wi'uma hino sentiment makko hino émotion makko mais tu refoules ça jonno jiɓoɗa ko won ma waddude yimɓe ɓe tu respectes pas la vie privée des gens tu respectes pas l'espace des autres si goɗɗo wi'ima moƴƴere nde waɗuɗamo an o inni ɗum ɗo welatala modi inno jaka ɗum ɗo na moƴƴere ka oɗo bon welatama ni are mi andali mais il faut plus répéter ça mais si a nani goɗɗo no inna koko boni nam reno e on ɓay hiɗi juuti galaɗe makko ɗin no juuti hiɗi juuti ittugol ɗi kadi no sa par ce que o inni ɗum koko no hewti ton o yejjiti oɗa wona kanko waɗi hoore makko
Allah fa boyende ka fokkita ton no hulbini kondo woni gonga kan dalla spirituality e der ngurdam dam wallahi piiji din ƴetta tan silato heɓugol faamu heɓugol muññaare ɗum ɗo ko ɗum wiyete la sagesse anani ɓe naɗo les sages so gandu ko woni sage ha ƴetta cannibal je ko sage cannibal ko ɗumen tan la force de la patience ko ɓeɗo Allah wiyata qur'ana yuhibbu sabirina mbiɗa yiɗi muññiɓe ɓe c'est à dire ko jooɗagol anda piiji ɗin ça prend du temps jooɗo habbo on tan ɗon ɗum wiyete muññiɗo wona ñittagol daroɗa nami muññike na ɓende o naafi on ɗan gurdan ɗon on ɗe hande ñittotoɓe tawiɗa ono ñitto no fiifo may haray kala ko yiɗa ka hoore leydi ɗo tawata ko woni bonnude gurdam maɗa ma moƴƴaka nder gurdam ma tampere ka nder gurdam ma soñja ma hala ko ka raɓɓinigo yewtere kala ko woni ma soñjude kadna ɗo ma kala ko woni moƴƴa nder gurdam maɗa ko féroujum woni huɓɓude féroujum no wadde koye ko falama wiwde il faut changer quelque chose ko ɗon noon kadi ko golle goɗɗo wi ko dimo ko o malaika ko fokkutuɗo aljanna yo change allahu akbar ko ɗum wiwɗen si goɗɗo wona bani adama changugol makko sattay si goɗɗo wi kañum no moƴƴi honno on changirta a wiɗa moƴƴi e hinole gurdam ɗam wuruɗa ɗan wona gurdam moƴƴa a wi yiɗa jangi ino gurdam ɗam wuruɗa ɗan ko gurdam jahil a wi ko a dimo kono gurdam ɗam wuruɗa ɗan ko gurdam maccuɗo hakkunde Italie e Belgique ha memo e kollangi ha ko gurdam maccanga ko wuruɗa kono noon a wi ko a dimo changugol ɗon kadi sattayde a wi ko a moodi a wi ko a ɓengu wona a moodi jakana a ɓengu par ce que moodi ko golle debbo ɓengu ko golle ala gollude ɗen golle ko ɗum waɗi sino lammi no sofi ko ñawoje kono noon ko honno noon changirta a waɗi hoorema étiquette ji beppane ko kadi ko golle de si tawi tun féroujum ko waɗi join ko innayi woni change goɗɗum ko ɗum woni o rage o mone o haɗande o angal ɗaygol hiɗa waali takko pervers narcissique kala waludiɗo e pervers e nder suudu no wawi sina ko boddi waludirɗami ɗandi sin boddino ka nder suudu aɗa antako ka kala marɗo gorko ma debbo faasiqijo ɗoygol alanama par ce que ko neɗɗo wonɗo on ka suudu o halkay on ɗon hoɓɓe ɓen o wernaɓe o ɓanta fimaɓe pervers fof ko non wayi ko wontiri kon ka suudu ko halkiteɗum ko wontiri kon ka yaasi ko towneteɗum fimu fi on ɗum étiquette woye makko koye ɗum o yangani ɗum très cher il a beaucoup dépensé pour ce nom o nde inde nde o jonnaga yaasi ko jawle e tan o dépense ɗum no wayi wa politicien il n'acceptera jamais réputation makko o bona mais non an e makko nder suudu wotoro a neɓay wiide mi tewaji par ce que honno anditirta eɗa wondi e pervera ko tuma natuɗa ara an ton hiɗa haali to hiɗa ɗaɓɓa haala hoyi koye yuɓɓata koye feɓɓidirta ko yewta bani adama nagdi c'est-à-dire simi ha non sahino nde no yaha e hoore lawol ko honɗum arata ha tawa gondugol e bana adama tu n'es pas en sécurité tawa yewtere ko yew jooɗoɗa labina moƴƴina itta gokkum yuɓɓa gokkum arati yewtago la ilaha illallah o haaju makko ala ko yewtata himo andi ko numa wadde ko tu n'as même pas besoin de t'expliquer himo andi si bana adama bonni himo andi si o moƴƴini himo andi
il ne va jamais reconnaître ça. Si dafa la ayub bay dum labina dum poda dum non so faali tam. Si tawi no sofude no hatto jini e sanzede, si tawi no wulude no hatto jini e bubbinede, si tawi no feddude no hatto jini e ngañede ma lotede. Kono wona kama fo anani be na fo dewle de hande fo ko ni wuriri dogu pottoda andu nawni fo wobbe no moƴƴini aljanna mum a famali wala aduna on mo kala no faala gurdam moƴƴan kala mo yiwɗa a fottata e banade ma ronko ma innude mo faala gurdam moƴƴan kono noon wona fo wuuri e gurdam moƴƴan fi honɗum par ce que ɓe waɗa pere remugol fi konko ɓe faala ko honɗum ɓe woni mum ko yela e duwawu ko moƴƴo e biniri nasi ñaggila gerila na solution mon noon si tawi fof no faala gurdam moƴƴan kono fof wuura gurdam moƴƴan haray ɗum ɗon ko holli jogiiɓe gurdam moƴƴan ɗam wakkili remi sanga remete suuɓi awdi moƴƴiri soñi sanga soñete ɓe ala e gurdam moƴƴan nde wi kamɓe wona ɓe bani adama ɓe jonnaka dowle ɓe wawata suuɓade ɓe anda koni waɗude ko duruye ko dina ɓe fale ko jinna ko jere so faali taw may konnu noon ngalannode yewtere men noon konnu ngaddino ɗo fof en wi toujours kaka needi nani yarduɗa needi ndi ne'iraɗa ndin ɓe ne'irani ma fiya wonu bana adama weltotoɓe ko ɓe ne'irma ko wonu bana adama weltinowo yimɓe ɓen fiisi yimɓe ɓen weltike kañum welto dar no wonɗa sakitirde jawdi dar no wonɗa sakitirde tamma o dar no wonɗa sakitirde cellal ma ngal c'est juste jaɓeela ndaarela jaɓeyla na non doit yarde na dinno doit changer de people pleaser no ne'iraɗa noon wona fiya weltoya wuro gurda weltade ko fiya weltinimɓe ɓe ɓen ɗon noon weltine ko garanti on ɗum marɗa si a waɗaniɓe ɓe waɗanta si a anditaniɓe non waɗani hoorema taw ko ɗon noon ƴettata naɓa si batterire ma nde viidi ko honno téléphone ma gollirta batterire goɗɗo nafata téléphone ma ɗon aray merci Mariam Ba merci Julde Ba aray meɗen salmina kala wonɓe sodde produit ji amen ɗin formation ji e lekkele fi ɓuuri e kala wonɓe men windande e kala wonɓe men andutude soutena projet Nawna Selli la page de l'éveil menen salmina kadi kala wonɓe men aybinde kala wonɓe men yennude la vie va ainsi ko jemma e ñalano mo kala ko e nder needi mum ndi ko e nder diina mum ka ko e nder faama mum on ko e nder aduna mum on wondirta e luttuɓe ɓe c'est votre droit aussi Merci Binta Diallo, merci Kadiatou Nene. Merci Monsieur Salou depuis la France, merci Monsieur Tierno Diallo depuis les États-Unis, merci Pamamo de New York, partout où vous êtes dans le monde. Merci Dimo Suisse, merci Djoumbari, Adama Bari, merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci ceux de Belgique, Fatou Balde, merci Madame Diallo Hassatou, merci à tout le monde. Salamu alaikum wa rahmatullah.